هنا بوريكم الطريق. تعالوا بقى نشوف احنا هنخرج ازاي. انا كده لسه خارجه من المترو. انا كده على رصيف المترو. تمام. تعالوا بقى هنخرج من عند عدلي منصور، اتجاه عدلي منصور. هنشوف مع بعض دلوقتي عشان ما تتوهوش. تمام. ما تنسوش صلوا على رسول الله. بصوا بقى كده اهي اليافطه. عايزه اقول لكم هو ممنوع التصوير وانا استاذنت. اهي اتجاه عدلي منصور. تمام. وهنطلع السلم. عايزه اقول لكم كده بقى بعد ما طلعنا هنطلع برضو اتجاه سلم تاني اهو. احنا هندخل برضو شمال كده اهي اتجاه. شايفين اليافطه ايه؟ وهندخل الاتجاه ده هنطلع السلم. تمام كده بقى احنا طلعنا اهوت. كل ما هتطلعي هتلاقي اليافطه بتاعت اتجاه عدلي منصور اهي. تمام. وهتخش كده عند المكنه. اول ما خرجنا كده من المكنه هندخل يمين. هتلاقوا برضو اتجاه عدلي منصور اهي. تمام. وهتلاقوا كلمه خروج. هنخرج كده زي ما احنا. بصوا بقى انا مصوره لكم الطريق ازاي. انا مش عايزه اجيب الناس عشان محدش يزعل. تمام. احنا زي ما احنا ماشيين كده اهو. شايفين انتوا بقى الجزء ده كده. احنا مش هندخل من عند كلمه خروج، لا احنا هندخل برضو من عند اليافطه بتاعت خط عدلي منصور اهو. تمام. اهي. يعني عايزه اقول لكم الطريق سهل جدا. كل ما هتدخلوا كده اي اتجاه هتلاقوا كلمه خروج الى خط عدلي منصور امبابه. سهله جدا. هنا بقى هتلاقوا المحلات. المحلات بقى هي كده اهو. هتلاقوا كذا حاجه. بس عايزه اقول لكم بقى احنا هنروح محل معين، فعشان كده انا بس بوريكم الحاجه من هنا عشان برضو اللي هيعجبه حاجه ينزل ياخدها. هتلاقوا بقى محل عبايتي على اليمين. وهنبتدي بقى نكمل زي ما احنا ماشيين. خفيش. بصوا كده انا برفع ايدي بس عشان الناس اللي مش حابه تظهر محدش يزعل. كده اهو. تمام. بصوا بقى المحل اللي احنا رايحين عشانه. انا مش عارفه هنا مش مكتوب اسم المحل. تعالوا بقى اهو. عايزه اقول لكم اي حاجه في المكان ب 150 جنيه. تمام. اي حاجه ب 150 جنيه زي ما احنا شايفين كده. هتلاقوا الاسعار وبصوا الموديلات. وكمان هدخلكم جوه المحل وهنشوف. بصوا هنا ده بيزك. البيزك ده ب 150 جنيه. لا بجد. لا بيزك 150 ايه ده؟ البيزك ب 100 جنيه مكتوب اهو. 100 جنيه. خدي يا فريده. وكارديجان ب 150 جنيه. يعني الطقم 250 جنيه. طبعا حاجه تحفه جدا. وعايزه اقول لكم بصوا الدريس ده اهو يا حبايبي. بصوا بقى كده. بصوا الدريس ده 150 جنيه. تعالوا نشوف الخامه بتاعته. الخامه بتاعته فسكوز. طب اقسم بالله تحفه. والله تحفه بجد. بصوا بقى هنا برضو 150 جنيه. ده الكارديجان وده دريس. الدريس ده اهو. بصوا لحد فين. 150 جنيه. وهنا برضو الكاردي ب 150. البيزك مش عارفه بكام. بكام البيزك ده؟ 150. تمام. بصوا يا بنات معلش البيزك دوت ومع الكارديجان ده مش تبع المحل. ده تبع المحل اللي جنبه. بس انا ايه ما خدتش بالي. لكن البيزك هتلاقوه ب 100 جنيه. البيزك بس ب 100. تمام. بصوا بقى. بصوا الدريس ده اهو. مين الدريس كده 150. التايجر دوت
وكمان عايزه اقول لكم الجامب سوت اهو، التايجر ده ب 150، والكارد ده اي حاجه في المحل ب 150 جنيه. وبصوا الكارديجان ده برده حلو قوي اهو، ده ينفع برده على بنطلون او حاجه، جميل جدا ب 150. تعالوا بقى ندخل المحل جوه ونشوف الحاجه اللي موجوده. بصوا الجيبه 150 جنيه، وده بنطلون تايجر اهو، واسع كده شويه من تحت، مش هجيبكم ما تخافوش اهو. وبصوا فيه تيشيرتات، الناس بقى اللي هتروح مصايف وعايزه بقى تظبط نفسها شويه تظبيطات كده، عايزه اقول لكم بجد في حاجات حلوه. انا كنت واخده من المكان هنا قبل كده حاجه برضو وجميله على فكره والله، يعني السعر مش حاجه. وبصوا هنا، بصوا ده شيفون كده، وهنا كارديجان 150. بصوا الالوان بتاعته 150 جنيه بالوانه. يعني الناس اللي هتقولي بقى الحاجات دي ايه، الحاجات دي جديده على فكره، ما فيهاش اي حاجه خالص، وانا والله واخده منها قبل كده اهو. بصوا الالوان بتاعته جميله جدا، بصوا اهي. يعني الحقوا الحاجات ديت. وكمان عايزه اقول لكم دريس التايجر اللي بره اهو، هو ميني دريس اهو، الوانه الالوان بتاعته تحفه. وهنا برضو في حاجات اهيت، الكارديجان بالبيزك بتاعه. ناخد لفه بقى كده اهو. وهنا برضو في كارديجان حلو قوي، يعني بصوا اللي مش عاجبها ده هتلاقي ده اهو، حاجات كتير مختلفه برضو تمام اهو. 150 اهي بالوانه تمام، حاجات بالوانها. وده دريس قط كده 150. وبصوا تحت اهو، بصوا في ايه من تحت، وهتلاقوا برضو الوان. وفي السلوبات اللي هي الجامب سوت، هتلاقوا برضو الوان منها. خد يا فريد اهو، دي برضو جامب سوت ب 150 جنيه. اي حاجه في المحل ب 150 جنيه. عايزه اقول لكم كل كام يوم كده بينزل حاجات، لان بصراحه بعدي وبشوف وبينزل اي حاجه ب 150 جنيه. يعني المحل دوت اي حاجه هتلاقيها داخل المكان ب 150 جنيه تمام اهو. بصوا كده، عايزه اقول لكم بصوا دي برضو من الشوفونات اللي هي متطرزه اهي، وفي منها لفوق اللي هي الكافيه. كل حاجه عندكم هتلاقوها ب 150 جنيه. الحقوا المكان دوت بجد والله، حاجات كتير جدا هتلاقوها، وهتدخلي المكان هيعجبك كذا حاجه مش حاجه واحده بس. وبدل ما هتجيبي حاجه واحده لا، هتجيبي كذا حاجه، وهتبقي عملتي طقم كمان من اقل الاسعار تمام. وكده هكون خلصت معاكم الجوله في المكان الجميل دوت. وهو عايزه اقول لكم صاحب المكان واقف ويقول لكم اي حاجه ب 150 جنيه، فهتلاقوا حاجات هتعجبكم بامر الله. ما تنسوش دعموني باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهو صاحب المكان اهو، وبيقول لكم الاسعار ايه، 150 جنيه. 150 اي حاجه 150 جنيه. لو نزلت حاجات جديده بيبقى الاسعار ايه، على حسب بقى ما بيجي الشغل يعني بيه. بس انا عديت عليك كذا مره ولقيت الاسعار هي. لا مش في ساعات بيبقى 200 تمام، ساعات بيبقى ال 200 وساعات بيبقى 150 جنيه. ما تنسوش دعموني باللايك واعملوا شير كتير عشان المحل برضو ناس كتير تعرفه وتفيدوا غيركم. استأذنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.